omushachi witu yahiko muri Fort Kereba aho yashanga beje n'abashomesa baryo mu kujaguza ahubwo kusinga ebibuzo bye cyamushanju. Ninyeseranga cyasi ninshemera Goodwill Baptist School mukoze aggregate mukaga. My name is Kodza. My school is Goodwill Baptist School. I got 6 aggregate. I got to Goodwill Baptist School. I scored aggregate 7. Ishomereri rutwireno rukoraje myaka yona kandi haryo rubatungira abana 15 omuguredi yo kubanza dera abandi umushanju biziro mu grade ya kabiri. Nsima rahanga kora mutikozireje munongo mwakogu nimbabaza mukama. Bwe mtwine omushorongo gwito guturu kugenderaho matayeshura mushanju bwashatu nishatu manze mushero bukama bwa rahanga no kikira kwe nebyo byona byabongererwaho. Mwini turantushaba ntesigara hanga byona mazima nimpura shemerirwe abo kuba mwana wanje performance reje kandi birenta ku expecting Wa performance iyo mwaka gw'2023 first grade twirema abana 15 second grade abana mushanju bwenu abazire nimbahiga mwongere kutuhereza abana ishomero yigwire tujyo ntandika abeja basya mazima mutereze abeje. Goodwill Baptist School ababine day and boarding baby class okika aha cyamushanju kandi nabashango muri Fort Kerebu omuri Ntare omurembo rwa Mbarara.